Machine pen sang tiar long ki phur la pen theng pi ka pan ho ka puthak em barim rata ning ti pherang ke mai kangni Tirona kura tum ka ching hon thek jia phan pura bai thalang so long cherok to ka mai kangni pon Song party do an pen bidi sore chipa choisi VGR long le long ke tharlia sai pichunangji BJP spokesperson Kardom pinya da Abirta long pen lisang pi marvelous rong parpi nonar ju ikta Abirta angton pen Dwar baguri MSC constituency ang kang rongbong khat abarim rataning ti amithanga hema long mat pherang ke mai padopon langroi langjeng along machine pen sang tiar long ki phur la pen thengpi theng prang ka pan ho ka bangki inkir chek nangji pusi pherang ke mai long ningche pon Lason si ladak aprang benda langroi langjeng long sang tiar long phuri pupe sitame manually munirari pen ki phurke kapre galam taben methang hemrit ka chikimji sangti ka chupur bangke misen sitame machine pen ki phur bangke ningkan isialong 1000 cm ki phur jadim si 10000 20000 cm ki phurke ning dog de la pen ning exam se pusi barim rata ning ti pen ning jepon Sustainable livelihood kai ke reng verji aphan claim ponang jathima piniason ke arni ki so ong joksi garibi kok lapen kaprega hormu an sitame me chode ji lake langroi langjeng sang tiarlong ki phur lapen thengpi thengprang ke chorla ba joklo natural environment kabi pena joklo thasi thengpi thengprang ke pana hokji kalisi ke ac ke ponang poputa abarim rata ning ti pen ning jepo News report Karbiang Long Live Kidamtang ja khong nipa ingkoi ranar kebarni bai thalang so ser dihuna klamalong kronjang chingroma maya hen pen pater pi ponsi terona kuratum ning isi kidonang jila pen kaching hon thek jia phan chirok to amai kangni Bangso amai long kronjang chingroma mai phuru ponsing teron kachari pon amai long MLA rupsing teron kachatong dun la pen teronar tu pen rongchi cholin dok sitame bangso chirok tok amai long chetong dun Chirok tok amai long ke bangji jitia chiklo ni phai ingkoi rasir ke barni diphurong supia long ke do sarsing teron langkung habe auditorium hola long kronjang chingrum tiripia mai keseng ponjia phan cheparai pon Teron chingrum amaya hen pen ka chingrum abangke jasmet terona kurang bong ning isi mate kachirinti ji lapen terona kur hijanang bong kaching hon thek ji phan che than chimum pon lopusi ningje pon thu Kerjaan long dan rong khang bikin kok amri penon long lo bayo penon protein data penon memory penon sudah lakukan nak itu antara aku perlu isi center committee isi apa itu dia pasti ajak ting klip pen sikap patik pon lo dadak sel dihun naklam bot palang solong ini ting corona kep jak kong siklu dadak May pidoji labang so may pi bangke jasmet ardi bangke teron chingrum dilip ni hang lapen ke pen phong rong khang serong khom ampartan nilip ni hang lo lapen amparta sonitpur lapen onrasor me khaloi takado ve ke mang pan sipini bangke chingrum pon lo sipini me along athip pi alam bangke pini tum labang so may ke phapon lapen ardi pipon bangke la helo teron hejang teron tangkai teron lo kumprok ang bong kacing rinti mate kacing ri unity laso ka pedon thagi afan se pini etum awareness meeting kosong lo etum jethan je pore mai padolo ben pini business really pen nang ke tong lo pen ke nilim ni hang penta nang ke tong lo e bulong ko maji pun nang ke tong lo ni pen ke tong lo pe la sonak thak penangan ning alu alam teron heyanang bong ning alu kating hon sero alam ne tum penang ke han pon lo
penja semet abang ke non ke bangi titia seklo engkor sirke abang si tiri piamai kanghi ponpo abang tu tiri piamai long pensi teron kacingrum mate kronjang amai pusi pini me long sepai pun kronjang amai tiri piamai sen ponpo abang so sen ponde da pipen pote ni tum long ria mai hawar mai sen ponpo la pendet puludang te kong no bialam la pen ke teron rong soko alam la pen koson si ke plangeti la pen kota alam gitu cingki pon pote wai pon Keruni Ben Mohan Teron, Karbi Anglong Live. PGR VGR long lelong aron repen kido tuma phan eviction mate ke tharli je phan pura Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kapin khata tengpen ke damtangar ni High Power Committee sengponlo bangso tengpen arsik jit pen official a ron atanga sai klembom si Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amithang amatsi Keruni ahawaralong poster flags tardamlo La son si PGR VGR long lelam ki judun e plengun e son si non puarni thekpon long Karbi Rada Kariya ke mang ke papleng serak jia phan pura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang amithang amat Keruni hawar dampen PGR VGR long lelong aron repen ke dotuma phan eviction jia phan notice mate poster flags tardamlo Bonta la solong penangan hampanga song la pen rajaria song tum kipudun tot ke jong dun tap aret pen an parte bidi sore kipidun si kenangji pusi pherang ke mai long pen ningji pon all political party including social organizations student organizations ছাত্র সংগঠন যিমান আছে বা অন্যান্য ধৰক অনাকাৰ্বি যিবিলাক ইণ্ডিজিনাছ পিপলবিলাক আছে ইয়াত তেখেত সকলোকো সন্মান কৰি এই মানে সভাত তেখেতে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে একৰ্ডিংলি তাত আলাপ আলোচনা হৈছে আলোচনা হোৱাৰ পাছত এটা সলিউশ্যন বিচাৰি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এটা হাই লেভেল এটা কমিটি গঠন কৰা হ'ব সেই কমিটিয়ে চোৱা চিতা কৰিব Asi non apor song party dhorom kachi jongjia por kalilo high power committee atum ke claim ke damalong si bidi sore la pen kachirap chitu dun nangpo Lapen bangso PGR VGR eviction abang ke claim back po lapen chunbek po pusi Karbi Anglong District Committee BJP spokesperson atum pen phirangke thengno thanpon Thankfully the claim ko thamte ke chingwai ke chingsai ke first ke law along ke humanity phanke manavata phanke humanity phanke isi ajat ahin dunot ka respect do law to dunot ajat te no sam laso puthak pen illegal encroach atuma phanta lata ninghang ke tlungkit bole aron bolang full so aron ating si claim nai pulo tangte step by step dambo mo step dambo mo si dili ke pukang tung la dang lo ke tung kan tung ke majuk ta lason thekong le lang CM sar ami thang ma si dam pe na ka lo bai dam jong si katu ko ta ning ani arong ning jong si chunai buson de CM sar ke dam lo ke mane tuma le tun pak sita Hala ke mane political party la mungching wai dam ke Dipupen Govintiso Karbi Anglong Live Dogmoka police checkpoint along Patumyar ni kangsang por phai troxy ra minute inkoira phwa por malom ihumakar registration number AS02AG 0199 nagong anat pen ke bang bomahu driver bang hor kangri hekti ka joine Dogmoka thana checking point along barricades do cox tame ke patong Abirta kilong panatengke Dogmoka thana long nang lelia prang tame konane towar benga long tame ke patong asin do iglo Labang so driver aphan police check point along ke ton police staff atum pen lapen Karbi Anglong life abitung atum pen car aphan khangdun bor iduna jok nonamat police atum driver lapen arisang ho phan medical examination apen further investigation aphan pon iglo pusi Abirta ripon long Karong Karbi Anglong life kena ratun duan ini tum da Karbi Anglong life pen dak Dogmokan kena hot dak ini sila outpost lo da outpost lo ini magari gari so ihu maga car alang itu nogo masiban mon nogo registration driver bang kangri hektik lo police apanda tong kayan lo angke konane pen nang tong clean se soga motor bang wang momlo masih dak thana to kangdun bori do thana ta ke kangdun hutta police made tong kai jone barricades tabi ke tong masih mil tum tar dullo kangdun lo manor matke police ari dings to lo bahini monit kangri hektik lo basi lalo non man ke
alang litum doktor phan long an ki ponji phan si alang litum medical long wa sisik lo so munit hor juma jonji mal happy ne lang po la pen ko son ma condition lang po churu lo da ka dok ka police station staff atum phan son cherai kom nun theka la News report Bikram Teron Karbiang Long Live. Tandi pinya Abirta bangkela pansi kang tonik lo domi thak me kardom.